To mi je uvodni članak za knjigu Istorija i vera, naime uvod za studiju Istorija i vera, tamo unutra knjiga. Ja ga prepričavam. I krene voz otprilike do jedno 8 sati, od da kažemo pola 5 do 8, svi su vagoni bili napunjeni i vrata su zatvorena s polja, čujemo na renu kad zatvaraju ustaše. Međutim, još dok je bilo otvoreno, neki zapevali za ono Đurđevdan je, to je ovo što će Bregović da obradi tu pesmu. Proljeće na moje rame slijeće, Đurđevak zeleni. To je pesma tada, pevala se na uranak. A to je bila poznata pesma ili su je tad stvorili? Poznata pesma, to je poznata, da. Bregović je lepo obradio, pošteno, mislim, ne pravi se da je kompozitor, nego je pametno obradio. I Kusturica i tako dalje. I Kusturičin otac je bio u logoru, konc logoru Goli otok, kao rusofil. I kad smo krenuli, ljudi tek tada, pošto smo ustali, običaj je ujutro kad čovek ustane da se umije, da izvinete nuždu, da izvrši ostalo. Međutim, u 4 sata već smo morali da izletimo. Ljude navalilo, ima, da kažem, nužda ih je pritisla. Ne može da se sagne, ne može da otkopča, sabijeni smo ovako, ne može niko da sedne, jer bi proširio prostor. I onda bi stisnuo još više ljude. Nemoguće bilo. I mi smo stojeći tako do Slavonskog Broda putovali od ujutru na Đurđevdan 6. do 8. ujutru do Slavonskog Broda. 2 dana i 2 noći. Čekajte, jedan dan, 6. maj, 7. maj, da i 2 noći, 8. maja ujutru, i na jedan put tek tada se otvaraju vrata, kad ono stao uskotračni pored širokotračnog, jer smo došli u Slavonski Brod, dalje ne ide uskotračni, ide samo do Bosanskog Broda, pređe most u Slavonski Brod i tu se izvrši pretovar. Sve što ide za Bosnu iz širokog koloseka ide u uski, a što ide za Hrvatsku, za Beč, iz uskog u ovaj. I mi treba da budemo izvršeni, da se pretovarimo. Otvara naspram nas, otvara široki kolosek i kada skači, i mi silazimo kako ko može. Kako izlazimo, kad osjetimo iza nas, padaju kao klade ljudi. Ljudi su bili mrtvi, mi nismo ni znali. Umirali su to je bilo i starih i mladih, sve su bili muškarci, tako? Nije bilo žena. Sve muškarci, mrtvi, potpuno. I pređemo u široki kolosek i vidimo ostalo ljudi tamo mrtvi u onom. Zatvorena vrata ponovo i idemo do Jasenovca. Kad smo došli na Jasenovačku stanicu, to je 8. maja na Markov dan, tu se otvara ponovo, kad pred otvorenim vratima na željezničkoj stanici ustaše, sa puškama. Kaže, jeste imali ko da je gladan? Naš, pitao je. Jedan dečko imao svoji 16-17 godina, ba naivan, kaže, ja sam gladan. Pustite ga naprijed. I oni se saginju, uzimaju onaj šljunak koji mi je posuta pruga na bočno i bacaju, kaže, gutaj, razumiješ, na njega, mora da guta šljunak. I on je to uplašio se i tako dalje. I onda odatle smo ispušteni i trkom do Jasenovca, logora. Ko padne, gotovo je. Kad smo stigli do Jasenovca. Koliko je to bila razdaljena? Par kilometara? Pa ja mislim jedno kilometar, 2. Nije mogu sad da se setim. Nikad nisam posle išao u Jasenovac.
mi bio strašno i da idem, ne. Kad smo stigli tamo, sedimo mi, obilaze. A gde je bila neka građevina? Šta je bilo, kako izgleda Jasenovac? Vidim i moju žicu okolo, i moju ogroman kapiju na koju je pisalo gore sloboda, rad oslobađa. Rad oslobađa. Ma kako rad, još. I šeta ustaše, među njima ja prepoznam Tičinovića, zagrebačkog studenta. Ja još ne znam da se u Jasenovcu vrši klanje. Mi još pojma nemamo šta je Jasenovac. Ništa ne znamo. Kad ja ne mislim da se, jer znam da mu se javi da bi me bez danje sigurno mlatio, jer on je mlatio već u zatvoru i svašta, da bi me premlatio, ja sam čutim u toj gomili, gomila ogromna, sedimo na zemlji. Jer u Zagrebu su me tako premlatili 14. decembra 40. godine zbog studentskih demonstracija u Beogradu i naše solidarnosti zagrebačkih studenta, naročito Dalmatinaca, koji su bili tada Jugosloveni, a ne Hrvati. I znam da sam tad bio premlaćen od ustaša i u bolnici, imam i sad tu ranu. 14. decembra 40. Da, to je 40. Međutim, ovo je sada 41. Ali recite mi, sad šta me zanima? Posle te 40. kako ste iz Zagreba došli u Sarajevo? Kad je počeo 6. aprilski rat, ja sam se javio u dobrovoljci. Dobro. I bio u vojsci. Jasno. Bio u vojsci i to u Doru. A Dor je diverzantsko-obaveštajni rod vojske, takozvana vojna policija, u kojoj su mene svrstali zbog toga što sam znao nemački, kao da budem obaveštajac. A šta ste studirali u Zagrebu? U Zagrebu sam počeo medicinu pa prešao na filozofiju. Jer bio je sukob na levici, mene je to jako zanimalo, na čiju stranu da se stavim. I znao sam nemački i znam da sam u tom bio skojevac, Jugosloven, nije mi padalo na pamet srpstvo, nego Jugosloven. Međutim, oni su ustaše smatrali Jugoslovene opasnijima nego Srbe, jer Jugosloveni prevode Hrvate u srpstvo koje je maskirano u jugoslovenstvo. U slovenstvo ih prevode na neki način. I tako su Dobro, da se vratimo... Kad je trebalo braniti Jugoslaviju, partija je zauzela stav da je ne treba braniti jer je to imperialistička tvorevina engleska i francuska, nego da treba Jugoslaviju da zauzmu Nemci, dakle to je stav partije bio. U Hrvatskoj? U Hrvatskoj. I to još od konkordata 37. godine, zbog konkordata. I tu je bio veliki sukob i tad sam ja premlačen i bio sam u bolnici celim nedelja i po, oko 10 dana. To je bio tad. I tog istog Tičinovića, koga ja znam, i on mi je iz tog mlačenja, prvo... Sad ga vidim pred Jasenovcem, možete misliti, u uniformi i čuti. Posle istog vremena vidim neki SS-ovci došli i kaže, sad će da bire. Došli su da vide, imali radne snage za Nemačku. Nemci su potrebni snažni ljudi, sposobni da vrše teške strateške radove. Međutim, iz Jasenovca, logora koji se prostire od Kalemegdana do iza Slavije, znate koliko mi možemo da vidimo, nisu mogli da nađu nikog. Ne može čovjek da se digne na noge, ne da ide na teške radove. I već su izmršavili to sve kosturine. Nego su čekali svežu snagu koji dolaze. I mi smo došli sveži i data je naredba da stanemo na noge, da se postrojimo mirno na parove razbroj, prvi, drugi, pa i tako po 4 reda, razmak jedan od drugog, otprilike oliki. I tada je pročitano da će sada da prođu SS-ovci ovi, da probaju ko može da ide, udarat će nogom
John, ovako 3 prsta debeo, onaj njihove čizme ovde, pa ko padne, ne sme da se digne, mora da ostane. Ko ostane stojeći, neko ostane. Te koje su ostali stojeći, izabrali su, izdvojili među njima i mene za te teške radove. Dobro, a recite mi taj mali boravak, to je znači vi ste kratko bili u Jasenovcu. Mi smo tada bili izdvojeni, recimo ako je ovo prostor celog Jasenovca, izdvoje nas oko 600, možda i 700, ali ne može od 600 više, u 2 barake ovako, a ovo je logor skroz. I to je bilo posebnom žicom ograđeno, a onda velika žica kojom je ograđen celi logor, i to je bodljikava žica i mi vidimo taj logor do kraja i vidimo ljude, sve to ništa. Čak kad smo mi već došli tu, izdvojeni, iza one žice ostali koji su uterani u logor, koji su još bili na nogama i nosili sa sobom hranu, ko šta imao, jer su obično majke i sestre donosile zatvorenicima svaki dan hranu u Sarajevu. I to su jeli što su imali, što su doneli iz Sarajeva. I dobacuju nam, misle da mi idemo na slobodu. Te pozdravi, te reci ovo. Kad nama kaže pukovnik Diklić, to je Stanko Diklić, koji je bio izgleda komandant vazduhoplovne baze u Rajlovcu, bio je u uniformi vazduhoplovnog oficira Kraljevine Jugoslavije. Kaže, ne idemo mi na slobodu, kaže, mi idemo da radimo za Nemce. Kaže, a mi smo mnogo diskutovali, dobijamo hranu 3 put dnevno, i to nemačku hranu. Doručak, ručak, večera. Sve uredno, jel? Onoliko koliko vojnici dobije. Mi, a oni ništa. Jer mi idemo na posao. I sad mi tako diskutujemo ko je za Kraljevinu, ko je za Sovjetsku i tako dalje. Kaže taj Diklić, bre Srbi, kaže, prestanite te diskusije. Mi smo, kaže, sada, ovaj deo, mi smo Srbija, Nedićeva, a ono je NDH, ono je logor. Tamo se umire, a mi idemo da radimo za Nemce. Pa kako tako Bog će da preživimo, da rad dočekamo? Prestanite to. Koja je razlika između Nedića i Pavelića? Situacija. To je, prema tome, nikakvi vi kao četnik. Mi smo Nedićevci, to znači izgubila je vojska, zarobljena vojska, oružja nemamo, ustanak je nemoguć, ko sad goloruk diže ustanak na Nemce? To je nemoguće, tehnički ste toliko nadmoćni, užasno nadmoćni da su Rusi napredovali, neverovatno. I pored sve elektrifikacije, industrializacije kao osnovnog socijalističkog programa u Sovjetskom savezu, Nemci su pobeđivali u Sovjetskom savezu, tako da je do decembra mjeseca već preko 1 000 000 crvenoarmejaca se predao. Crvenoarmejaca. To nije nikakva odbrana, to je nikakva vojska, to su priče. Nemci su ih zarobljavali ko masu, obično. Tako da je Rusija počela da se brani tek od strane pravoslavnih, koji jednostavno nisu se više osvrtali na Staljina, čak i oficiri, nisu ga ni dirali. Nije vreme sad da se obračunavamo sa bolševicima, sad su pred nama Nemci, pusti bolševike, nek pričaju što hoće, mi kao pravoslavni branimo Rusiju. I to ima taj Diklić, kaže, ono je tamo NDH, tu će biti, to je kraj Srba, mislim, to je klaonica i za ubijanje. A ovo je, kaže, mi smo Srbija, Nedićeva, mi moramo da radimo za Nemce, ostaćemo živi, zdravi, ako Bog da, dočekat ćemo i da budemo slobodni.
to je bio rekao to. Da. Dobro, znači vi ste ostali koliko dana? To je par dana u Jasenovcu. Mi smo ostali tu od 8. maja pa damo do recimo 17. 18. oko 10 dana. A recite mi, mešali ste se sa ovim običnim zarobljenicima? Videli ste stradanja tamo? Ne, to su samo nas 600-700 koji su izdvojeni za Nemačku. Znači niste se mešali sa ostatkom? Nismo sa njima, jer između nas je rastojanje jedno 30 metara do ove žice, tako da jedno na 30 metara viču odavde, ne možemo da ih razumemo šta nam govore kroz žice, a žice se vide, jel? I tako. Među njima je bio i Vukašin, koga sam ja znao iz Sarajeva, Sveti Vukašin. A jeste ga čuli? Ne. Kako da ne? Znali ste da je bio tu? Znao sam ga ja, od njega slikaju danas na ikoni kao seljaka. Međutim, on je, njegov stric je Đorđe Mandrapa, jedan od uglednih trgovaca sarajevskih, uzeo njega kao dete, školovao ga trgovačku akademiju i on je već do tamo 30. godina, 1930. već bio školovan čovjek, građanin, potpuno umeo da se i obuče građanski plako, sa, što rekli, leptirmašnom, sve skupa i videli su ga i u društvu devojke, žene. Nije bio ni malo ružan, baš onako građanski rod. On je, njemu je otac, stric Đorđe Mandrapa, savjetovao beži ti natrag u Klevce, jer evo, Bogom i ustaše hvataju sve ugledne, a on je bio vrlo ugledan u društvu Miloš Obilić, u srpskom klubu Slavija, koji je bio prvoligaški tim, daleko bolji od Sarajeva, posle ratnog ovog, jel? Otprilike najbolji klubovi Jugoslavije su Jugoslavija, Beska, Građanski, Hajduk i Slavija, Sarajevska. To su bili klubovi evropski. I on je to, tako reći, finansirao, hranio i ostalo sve skupa. On je bio i društvo ovo kolo srpskih sestara. Kako god se drugo, on je svake nedelje za pevnicom u crkvi Svetog Arhangela Mihajla Gavdela pojao, odgovarao na Ektenija. Dakle, bio je vrlo poznat. I zato je njegov stric Đorđe rekao, beži u Klevce. Međutim, oni su njega tražili u Klevcima, da ga doveli ga u Sarajevo, da ga ispitaju s kim je sarađivao, da bi pohvatali mrežu. I mučili su ga. I takav nisu ga do kraja stigli mučiti jer su došli Italijani, pošto su Nemci naglo povukli svoje trupe na istočni front, a ustaše da nas ne bi Italijani oslobodili, sve na logor. Dakle, tako je to bilo. I on je već bio mučen. I on je upao u logor, nije izabran nama. I tako je on tamo u logoru i poginuo. To ono što je on rekao, to Nedo Zec, zna, ja imam taj članak Nede Zeca, rekao si, imam ga tu. A i od Časlava da mi uzmeš onu knjigu Zid Slaven, Južni Sloveni, što je Zidland pisao. Zidland. Šta je rekao? Da, dođe, izveli nekoliko, dajte toga, izveli njega prvo, izveli ustaša i ko je, ispituje, kod rupe. I kako koga ubija, Vukašin sveti se krsti i peva so svjati mi u pokoj Hriste dušu raba tvojeg. I gdježe nije bolje za ni pečalni vozdihani, no žizni beskonečna ja i tako dalje. To peva, tu pesmu koja se peva na sahrast. I on je ga dođi ova i zove ga dođe napred, kaže da se prekrstiš. A on se prekrsti. Ne, prekrsti se i sad ću ti me. I tera ga da se prekrsti na katolički način. Međutim, on kaže, ne krstim se ja lopatom.
Nema krsta bez 3 prsta. To je to. I takve odgovore je dao dok ga nije preklo. Dok ga nije presekao mu ruku, konačno. I bacio nož, jer je bio toliko slab, ovaj je bio jak, duhovno. Bog mu dao tu snagu, ja ne znam šta je. I baci nož i tako. Nedo Zec to opisuje, a Nedo Zec je bio lekar, kao takav izdvojen, kao ustašama potrebom, bio vrstan lekar. Oni su i Jevreja izdvojali ako je lekar, onda ako je za elektriku, ako je za ovo što im treba. Sve što im trebalo. Da, izdvojali. Međutim, će Sarajevski odred DORA, diverzantsko-obaveštajni rod vojske gore sa Pala, isporučiti generala i pukovnika za njega i dobije Nedu Zeca natrag. I posle rata sam bio vrlo često sa Nedom Zecom, a zajedno smo otišli na slavu Svetog Nikole 19. decembra 1947. godine, kad sam ja pušten iz zatvora. Odem kod Mandrapa, dakle Đorđa Mandrapa, dakle je Vukašin pokojni, i tamo imao on kćerku Slavku, imao 3 sina, sva 3 su za logor Jasenovac otišla i nisu se ni vratila. To je Bogdo, Čedo i Dobroslav, ali tamo sam zatekao Slavku i u kući na Svetog Nikolu, tamo ima njihove slike i tako, i Nedo Zec je bio. Dakle, imam pamćenje, ja ne mogu da vam kažem kako.